Ganzakwethu uhlelo ke namhlanje silivula ngamazwi athi you learn more from losing than winning. You learn more from losing than winning. Bathi ukwahluleka kwangaleso sikhathi kuyaye kukuqeqeshe, kukukhumbuze nokuthi uzikhumbuze wena ukuthi kungabe yizini ezilidele ekutheni ungaphumeleli kuliyonto okade uyizama. So ungathathi kabi ukuluza kwangaleso sikhathi ngoba ikona ukukuqeqeshayo kukuvule amehlo ekutheni ulwe kakhulu ekutheni okulandelayo kube impumelelo. Sivula kanjalo ke uhlelo lwayo Durban Network and I am your host Sabelo Umfokandabase. Kanti ke namhlanje sikhuluma ngodaba ol serious, udaba olithinta iziboshwa, udaba olithinta kakhulu u-correctional service nama-warders ngokuhlukana. Sophinde sithinte udaba olithinta i-judiciary system yase South Africa ukuthi amaphutha wayo mangakanani, anganqandeka kanjani. Siphinde ke futhi sithinte udaba olithinta ke wona straight amaphoyisa sekuyibona abantu ababamba umuntu ukuthi azagcine esedlulela kule nhlaka ekade sizibala. Kanti ke studio we are joined by Chillies ezothi nje uzo unpack nathi lezi ndaba ezinkulu kangaka. Mfowethu siyakubingelela. Angibonga ithuba nginibingelele nami studio kuyintokozo kuba phakathi kwenu. Mfowethu siyabonga kakhulu. No namhlanje sithinta udaba olubaluleke kakhulu la correctional service. Mfowethu sike sibone kwesinye isikhathi ku-invader labantu ekuthiwa i-EST emajele kutholakale inqwaba yezikhali ezahlukahlukene ozibuzayo ukuthi zingena kanjani ejele. Perhaps mhlambe singaqala ngequestion ethi izikhali ejele ngokwazi kwakho nangendlela okuzwe ngazo zifika kanjani? Noma ngakaze ngiboshwe. Ngakaze futhi ngisebenze ejele. Yes. Kodwa sesiphile esikhathini se-social media, yabona? Yes sir. Ngenhlanhla ke nabafowethu ababuye eminyakeni abasafihli impilo yangaphakathi ejele. Sinabo nje esibaziyo, sinama khona nama podcast o scheme nabanye so sekuyakhulunywa sesiyalalela sifundiseke. Ayikho into engangena ejele ungazange kube khona isandla sikajele noma sephoyisa ukulekelela ukuthi leyo nto ingene ejele. Mhlambe nje ngavele ngikubeke nje kucace kuqonde kube njalo ukuthi ngoba phela noma ngabe iboshwa ke zizokhuluma ukuthi ziyayiminca into zenza yonke kodwa nje ujele noma iphoyisa lingabanga involve ngeke singene izinto ejele. Futhi inkinga yethu njengomuntu omnyama wase South Africa kusayiyona icorruption. Kusayiyona corruption. Noma ungathi uyesontweni, ungathi uyeskasport, ungathi uya criminal service, whatever you call it. Inkinga yethu kusayi-one. We are corrupt to the core. Ake sikhulume ngewada enesibindi sokungenisa mhlawumbe into enjenganombese ejele. Knowing very well ukuthi labantu abagqonyiwe lapha iningi labo line enga ngezimo ezihlukahlukene. Asikhulume ngeconscience yakhe, unembeza wakhe, ingaphakathi lakhe usuke ezizwa kanjani ngalesikhathi impela ngena nesikhathi azikahle ukuthi siyolimaza abanye phakathi. Well ke mhlawumbe omunye uzothi vele suke singangenanga naye isikhali yena usuke ezele emsebenzini. Leyo nto ifika mhlambe ne visitor isiboshwa ke bese siyayiminca ke njalo kwesinye isikhathi ifika naye kuwada lomshono ubuza ke indaba ye-conscious, indaba kanembeza, indaba yenhliziyo. Mfowethu angizuba bheca ngebrush elilodwa bonke ojele. Yes sir. Kuyenzeka uthola ukuthi omunye umuntu usabela impilo yakhe because uyabona le yampilo ephilwa yilaba abafowethu abayiphili ngaphakathi bengayiphili ngaphandle. Yes sir. Yabo. So manje wena mangabe ujele ozofuna ukumelana nazo zonke izinto ezenziwa yilabantu bengaphakathi uzophila laphi ngaphandle ngoba umndeni wakho nawe uphila ngaphandle. Labantu bane network, labantu bane connection, bathi bengaphakathi indlebe zabo namehlabo nezandla zabo nenyawo zabo zisuke ziningi ngaphandle.
So ngizama ukuthi ngamamazi kwesinye isikhathi abanye abafuthi abawojele bazithola besabela impilo zabo bagcine becompromise unembeza wabo once wasabela impilo yakho uyawucompromise unembeza wakho iphuthe silenzayo ilento yokugaxela kwesinye isikhathi ngenxa yokuthanda imali yokunganeliswa ilo 7000 enguholelwayo uhulumeni uma ngujele ngiyalinganisa bese ke kuthi ke le ndoda engaphakathi eminyakeni lapha eboshiwe isebenza into yayo umshikashika wayo izongitshena ukuthi hey wena mina nganginikeza mina u20,000 every month wena mawuzokwenza u1 no2 no3 uhlanganiseke na ushaya ibalo zakho 7,000 compared to 20,000 yes yabo uthi kupho kuyinani lo muntu ongaphakathi ke uyena oseyiboss yakho uyabona lonto le iqala lapho ke inkinga mfowethu ushuthi ngamanye amazwi angeke sigxeke icorruption yodwa asimxeke nayo ugovernment ukuthi sometimes akabaholeli ngokweqiniso abantu abanje ngamaphoyisa ojele amasosha yes bagcine labantu bese silingweni yabona futhi awucabanga nje nawe ke sithi nje nawe ujele yes uyasibona futhi isigebengu uma uthi uyathola lo muntu lona mfowethu unemali enjengemali lo muntu lo uthola ukuthi lo muntu lona yena in 1 month ubekwazi ukwenza 2 million wena mfowethu upatanisa nonkosikazi wakho nezingane zakho ngalokuba no conscious wakho kulo 10,000 yabona ukuthi ubhekene nesilingo right into your face indlela yokulwa nalesilingo ukuba no conscious aphinde uhulumeni angakubhekeleli indlu ohleli kuyona uyakhokha imoto uyakhokha izingane zifunda esikoleni esithethu wena nje month by month ucwile izikweletini ugcina na ulingeka uma khona umuntu oloke kununusela every day ngemali ethi baba mnomzana awungwelise nanti ibridge ngizokubhekelela ngo1 no2 corruption nokunganeliseki sibuke yona le carelessness eyintweni egcina eyilidela ngizokhuluma kakhulu ngama cellphone which are roaming around kuma prison cells lately kune case enkulu engicabanga ukuthi now awengayo yensizwa kaNdamase ehamba icala elikhulu lokuthi yakwazi ukuconductor ama killings while yona ingaphakathi insizwe eboshwe eCmax eKokstad ngiyacabanga ukuthi le jele ekuthiwa iseBhongweni wakwazi ngokushiwo kwestory ukuthi waconductor ama killings engaphakathi esebenzisa abanye babafana ake waboshwa nabo nabanye ngaleso sikhathi esikhathini singaphambilini ake wasebenza nabo ngaphandle benza izinto ababezenza sengikhuluma ngokuthi singabukela yini ubungozi balama cellphone abakubantu abangaphakathi ejele abagcina sebekwazi ukuthi baconduct ama heist baconduct ama killings bengaphakathi baconductor using abantu abangaphandle hlasimpe impendulo yami izohluka ngokuthi bafo asikwazi ukuphila ngaphandle kwama cellphone kulesikhathi samanje ayikho community ongathi ayingabi na cellphone ayikho indawo isikhungo esinabantu abangaphezulu kwa20 ongathi wena akungabi na cellphone vele kwa idea ukuthi kuthiwe emajele wangangena ama cellphone it's a wrong idea it's a wrong idea how is it wrong bafo ngisasho nje awukwazi ukuthi unganabantu abazohlala abanye bahlala o5 years abanye bahlala o10 years la uthi wena abangabi into contact with izwe abasuka kulona nje bafo yami ingqondo mina ngixolele icabanga ngokuhlukile ngithi mina okungcono ungabe wena une system ethi i-cellphone engaphakathi umuntu uyaregister ukuthi une cellphone ubani ilink ethu i-system whatever message edlulayo or engenayo iyascreenwa because lo muntu uyaphila umlethe la ka correctional service asikakafiki lapho kodwa uthe wena u correctional service ngesizulu wathi ukuhlunyelisa kwesimilo ungihlumelelisa kanjani isimilo uma ungicisha amalungelo okuxhumana nabantu bami bangaphandle engisazophila nabo
wena into ongayenza ukuze mina ngingathathi iselfoni ngiyimince ingene la ngaphakathi wena vumela mina ngideclare ukuthi ngingena neselfoni ucreate isystem ulink iselfoni neselfoni kwisystem kube khona umuntu omqashela umsebenzi wakhe ukuscreena yonke into eyimessage engena emafonini isho icomputer ithi ufunda okay inamba 0 iregister ku so nako ngena imessage to so nayi message mfowethu iziboshwe isojela ke sithi zonke zinama cellphone lo msebenzi ongaka okubheka lama message amangaka zithumela WhatsApp zithumela ama SMS zingena ku Facebook angithi suhulumeni wabantu abamnyama ocreate amathuba emsebenzi aswa create phela amathuba emsebenzi uthi sibe nabantu umsebenzi wabo ukoperate le system ezoscreena every cellphone ela ejele ngoba masithi akufunwe cellphone la ejele iziboshwa ziyayiminca nje ifoni nanka amafoni ayabanjwa vele la ku TV inqwabe amafoni ikona kuphi okungcono ukuthi sivuma ukuthi lento ifana nokuthi athi uMinister of Education ekunokuthi sithi ingane azingayenzi sex esikoleni okungcono asithi ama condom awafakwe esikoleni asithi ilento ngithini lento le monitor kwengane uthi ziyathi umjovo lefakwayo sama loops yonke lento leyo ukuthi ingane zingamithi angithi prevention yonke leyo nto leyo ikona kuphi okungcono ukushaya umthetho ukuthi akungamithi iswana ngamithwa ayenza isex or uvela uthi ngiyalamukela iqiniso ngiyalamukela iqiniso lokuthi vele laba sebe sexually active ngcono ngihambe ngiyokwenza isikhanseling ezikoleni ngeHIV AIDS akusetshenziswa ama condom ama prevention measures whatsoever neziboshwa ke ngithi mina asamukela ukuthi ama cellphone ayangena ejele asibe nendlela ke manje ukuthi simonitor kanjani ukuthi yipi message engena yipi message ephumayo ngoba masithi asidingi lezi zinto ejele ezama cellphone suku nosuku ohleze kubanjwa ama cellphone ejele mina ngeke ngikhulume mina nesiboshwa singaphakathi ejele ngingaphandle ngingasazi ngenxa ka TikTok wangithinta nje ku TikTok omunye umfowethu wathi ngisejele mina ngiboshiwe ngisewesivile bafo ngikulandela la ku TikTok ngambuza ngathi ungilandela TikTok kanjani wena usejele wathi hayi bafo sinayo access nemafonini ngikulandela la mfowethu yinhle into oyenzayo kanje engaphakathi ejele manje ke mfowethu ake sikhulume kuningi sisazo unpacker within the very same heading kodwa ake sikhulume manje ngeziboshwa which are being convicted ukuthi batholakala behlala endaweni eyodwa kodwa bebeboshelwe ama case ahlukile lokhu okugcina wena usugcina manje ufunda into kade ungeke uyifunde because uhlangana nabantu othola ukuthi bona they've been on that field doing that thing kuthini ukuphawula kwakho lapho babona mfowethu ile nkinga yethu njengabantu abamnyama yokungena emandleni politically yes sir bese sizothatha ama system ayekade akhiwe ecindezele thina singakwazi ukwashintsha noma swa destroy sakha wethu ama system azo favor thina nabantu bethu lento yejele iprison sibiza ngo correctional service yes sir ngesizulu sithi ukuhlunyeleliswa kwesimilo okay ngisuke ke mina ngimdala emphakathini ngithandane nengane encane underage yes sir ngiboshelwe icala le rape or le underage kubekwe ke ngama terms akhona ke akwalo ngigwetshwe mhlambe ngigwetshwe 6 years kuya ku 10 years ngiyafika ngaphakathi ejele ngifica abantu abagretshwelwe ubugebengu obuhleliwe imeda kuhlonyiwe njani abantu abathi mebekhumula umzimba wabo ubhaliwe umzimba wabo uyacula uyakhuluma unenombolo owami umzimba mina awuna nombolo uyimpumpununu mebe ngibona babona ushizi babona umisi ngiphenduke mina intombi ejele bafuna ukungipheqa yabona mfethu sengiyaphuma ngisahle nje khona lapho eyami ingqondo seyithi ayisekho into engiphilelayo yes sir and bazothi abanye isejele la akukhona kini la kodwa mina uthe uhulumeni uzongihlumelelisa isimilo ngenza iphutha lokuthandana nengane underage ngase ngiyaboshwa mhlambe nguthisha ngine qualification yes sir sengiboshiwe sengilahlekelwe qualification yami ngenxa yokuthi mina ngiphula umthetho obekiwe ngokweminyaka yabacindezeli
uzwile obekiwe ngokweminyaka abacindezeli ngoba ngokwangempela wawungeke ngoba ngokwangempela uma ukhuluma ngokushada umuntu ngokweminyaka ukuthi ungakanani into eyaziwa abazali bengane lokuthi le isi ready for ukushada or ayikho ready for ukushada not uhulumeni azothi at 18 at 17 at what you are young. There is nothing like that. That's true. It's a family issue, it's a cultural issue. Asikho lapho, it's for another episode. Yeah. Sila ngiyafika ejele ngiboshwa neziboshwa ngiboshwa nezigebengu ungesona isigebengu akuwona wonke umuntu osejelo isigebengu but uhulumeni wethu ngoba azange azacabanga ukuthi asishintshe le system yamajele siyenze ucorrectional service asingathathi umuntu ongesona isigebengu kodwa ephula umthetho simlabele ngegama elithi isigebengu simfake kanye nezigebengu ngoba izigebengu zizomenza ubhlungu zimhlukumeze zimpeqe aphenduke abe nenhliziyo yesigebengu uyaphumela ngaphandle sesigebengu okokuqala lokho 2 lento yokuginqiswa kwezithupha yes sir ngizothi nguthisha a qualified teacher osebenzile waseve South Africa ngigudi kwa teaching ngazi ohlulwa ama family issues or ngazi ohlulwa utshwala ngiyafika lapha ngiyaboshwa ukuthi ngangishayela ngidakiwe ngashayisa umuntu washona kwabanjwa imoto ngaficwa ngilele ngidakiwe ngaboshwa impela nje right handed kunofakazi obugcwele ngazogwetshwa u10 years ngiyafika lapha yangiphelelwa icareer ngokuthi sengiboshiwe ngiyaphuma lapha yangu qualified teacher ngisakwazi ukuqhubeka ne teaching ngoba ngashayisa umuntu ngidakiwe angiphulanga umthetho waka teaching mina ngahlulwa impilo character yami ngadaka utshwala ngashayisa umuntu emgaqweni ngiyafika lapha ngiyoboshwa nezigebengu ngiyofunda ubugebengu uhulumeni kwakumele ayihlukanise lento ya correctional service ayilungise kube ukuhlunyeliso kwezimilo onjandini bafo baboshwe bodwa imhonqonqo iboshwe yodwa iphakamisa inombolo yenze yonke into irobhane yodwa because that is their life they've chosen that life not mina ngisaphula umthetho ngokwase South Africa ukuthi bengidriver ngidakiwe or ngithandane nomuntu under age or ngishaya unkosikazi or kwenzeke in kumele thina labo bantu abanjalo abama humans yes bekumele siboshwe sodwa sibe namajele ethu complete onjandini igebengu imhonqonqo iboshwe yodwa simple ishe njenganaleyo uma siyibuka right now ubani ongayilungisa ithina the younger generation this older generation has failed us this older generation they've failed us into abayaziyo nabayenzile mebengena emandleni bacabangelane bodwa ukuthi ba rewardane ngama position nemali ne success bakhohlwa ukwenza izinto becabanga thina in mind instead babecabanga ungamxoshi umlungu nenkampani zakhe that's one compromise abayenzile instead of thinking of helping us bashintsha ama system asifavor ama system asihlumelele isimilo no bacabanga ukuthi kunoma yini esenzayo asingamxoshi lo muntu ophethe ubasket onokudla that's why they are eating from that basket instead of helping our communities. Correctional service is one of the things ngumele ngabe iyalungiswa le South Africa indaba amajele obani abagcwele emajele black people abantu abamnyama obani abagcwele emajele even eAmerica abantu abamnyama are we so corrupt are we so evil that we always fall into the trap of going into prison or is it a system that was set up for us ukuthi sifole into that trap? It's a system that has been set up. Uyabona mfowethu ukhulu struggle uzucabanga ubugebengu. It's a system that is well designed ukuthi umuntu omnyama nje unje kumele afole into this trap. Who is going to correct this? The younger generation has to correct this. Correctional service. Yabona indaba amajele mfowethu ayikho isidingo samajele. Fuze ngabe nje mfowethu kune serious punishment for umuntu ophila ngobugebengu. O decide ukuphila ngobugebengu. Then abanye akwenziwe sure ukuthi ezikoleni mfowethu proper education ezolekelela abantu ukuthi mebeqede esikoleni sakusayithinta mebeqede esikoleni abangayi kofuna umsebenzi aba create imisebenzi so that yonke le genge ekhula engaleke incika ngezitolo ikhula isebenza ukuze ingabi nesidingo sokuthi iyongena ebugebengwini izihlale emajele ngabe kumele kuboshwa nje abantu esikhuluma ukuthi abantu ababulele or abantu abadlwengulile badinga punishment eserious umuntu odlwengulile yini ongazomhlalisa 15 years ejele udinga punishment nje lo muntu eserious makuthi ke kugula kuyena ukuthi uyadlwengula aphinda adlwengula sungamvalela kumvalela nabanye abadlwengula abamdlwengule naye yes but isolution nje ukuthi thina create umnotho wabantu abamnyama amajele lawa akube into yokuhlumelelisa isimilo bafo sokuthi
angiboshwe ngino grade 7 noma ngino grade 9 ngithi ngino grade 9 ngiboshwe mangifika ejele akube imust yokuthi ngiyafunda awukwazi ukudla yazi ukuthi imali nespendwa ngesiboshwe in a day a lot of money ngesiboshwe sisodwa in a day uhulumeni ukhokha a lot of money ngokuhlala kwalo umuntu ejele amanzi ukudla imijova amaphilisi everything inkulu kabi le mali lo muntu akathi ngena lapha ya abefakwa iskill ngenkani akathe phuma bafo lapha akaphuma engasenayo icriminal record eseyosebenza straight So when you are against ukuthi umuntu athephuma ejele still izithupha zakhe zisangcolile njengoba umngcolisi izithupha uthi akaphile ngani aqhubeke nobugebengu uwena uthi akaqhubeke nobugebengu akakho phela bafu umuntu ozolala engadlile wena ngafike ngiboshela ubugebengu mina uyaphinda wena uyongcolisela izithupha uyaphinda futhi ngiyaseva 7 years 10 years ngiyaphuma futhi still izithupha zami sangcolile uthi angiphile kanjani not fair kusho ukuthi angiqhubeke nobugebengu izithupha azingcole ngingaphakathi ejele yes sir ukuze mangeqile ejele ngabaleka ngithi izithupha zikhombisa ukuthi ngingcolile mangiphuma ejele ngiyisevile isentence yami ziclean izithupha mangiphume no 2 years mhlawumbe weparole or 1 ngiyasayina sisangcolile nakhona ukungcola kwazo sengiyayibamba itemporary job ngoba kubhaliwe ukuthi parole ingakho kumele si accommodate technology samsane nesikhathi bafuwethu enye yento nje should South Africa system yase South Africa too slow man too slow America or China they are 15 years ahead of us 15 years ahead of us semuva nje thina muya ko home affairs uhamba ngo4 ekseni uzubuye ngo4 ntambama system is slow kulesikhathi nasemajele ke kumele kwenziwe sure ukuthi uma ngiphuma mina ngiqeda isigwebo sami izithupha zami ziclean ngiphuma nequalification bafo awukwazi ukuthi ungaboshwa more than 6 years uphume nenombolo phume nenombolo futhi sibuze nje usase lapha enombolweni ukuthi yini engenziwa eSouth Africa ukuthi indaba yenombolo iqedwe clar because ibukeka ipromote igangsterism even nangaphandle ingaphakathi abantu abaningi bahlukumezeka because of this nombolo kukhulunywa ngamagunya intontoni omakhwezikhwezi intontoni ingaqedwa kanjani inombolo emajele ngikhuluma nje as umuntu ongakazi aboshwe ngisaphinda ngisashangaze ngiboshwe but ngiyabuka ngiyalalela futhi abafowethu ababuya ngaphakathi leyanto ukuyisolve uhulumeni akakabe nendlela yokubiza labafowethu asebeqhamuka kuma podcast lawa khuluma ngalezi zinto zasejele ake abambe meeting eserious nalabo abafowethu yes ukuze lama podcast kungabukeki as if a promoter igangsterism yes sir nenombolo ne-lifestyle yakhona kube ukuthi kahle kahle inhloso enkulu yakho ni education ukuzofundisa ngobugebengu ukuthi buyingozi ngani kungabe ngazi ukuthi it's another promotion yokuthi mangabe wazi inombolo more superior yabo manje ukuthi uyayibuka nepodcast umuzi umuntu ekhuluma ephakamisa ezeyibiza zonke inombolo ezasho namagunya ostoniadi asho yonke into na uzubona ukuthi njoba lokho ku major general lo kusho kunama hierarchy akhona intwana engafuni ukufunda esikoleni ema eduze kwesitolo sika my friend eshuka insangu already nayo manje isizibona iwumeja yabona ithatha lento kuyi podcast iyahala yabona uhalela into wrong ngoba ama consequences zalento bafu ayingozi kwathi omunye umfowethu ekhuluma wathi awubi isigebengu ngokuphila nezigebengu ubugebengu abuthelelani ngokuthi uyisigebengu ngoba na kuphila neke uyisigebengu ngoba uyisigebengu manje sinenqoba ke izingane zama 2000 ezilalela lento kuma podcast nama social media zigcine zicabanga ukuthi seziyigebengu singakaze ibhekane nobunzima bobugebengu aqale kulungiswe la ake bahlaliswe phala futhi bama podcast kukhulunywe nabo kahle ibonakale inhloso ngangi yaloko exposure impilo yasejele beexposure ngaphandle kwi social media uthi inhloso ukwenzani makuyi awareness akubi awareness
kucace kuthi ba ukuze lento le ingabonakali social media njengethuluzi lokupromoter iculture ethi mangumfana wangampela kumele ngibe undoda kumele ngiphakame kumele ngisabele kumele ukuthi ngibe namagunya yonke leyo nto bafu ekugcineni kosuku mase bekukhulumile konke bazothi bona inombolo ayisizi ngalutho kahle kahle ulimi lokuthi ngikuphuca lelo sheni lakho ligqokile kube lami ngikurobha ngenombolo futhi ukuqile ukuba iqili nje ngikuqilize ngibe iqili ukuze ngithathe into yakho ngoba wena seziyakusalela uyabona loo nto so manje abanye bebuya behabafazi kade bengene behamadoda angithi ke manje wayichaza umunye ngoba ngiyabalalela kakhulu abafowethu bathi into eyenza lapho ejele ugcine sewuphenduka umfazi noma ungene uyindoda ukuhlulwa ukucontrol isisu sakho nohala usizi lakho lamukele mawukuthi islice soda sesinkwa idla sona ungamukeli izinkwa eziwu4 iphiwa enye indoda ngoba njengoba ikupha nje kuseni lezinkwa izozilanda ntambama washo njalo umuntu ukuthi into iphiwa isiboshwa asikahle ukuthi asiphi siyayibekela sokukhumbuza ntambama wendoda lesasinkwa uyabona so manje futhi iya ngaphakathi ubhekane nento oyele yona ube ne discipline ngoba mungabanga ne discipline uzofika manje ufunda indlela zokusurvive la uzibone nenombolo engathi kuyinto engcono abanye ke bashawa ngikhulume nabanye abanye bashawa ukuthi uvela boshwe athi uyafika ngaphakathi afica abafana abaziyo bangakuba babone lapha athi wathi umuntu ongangivikela la ukuze ngingashawa usibanibani kanti naye phela usibanibani lapha njengoba ekwinombolo nje ungaphansi kwamagunya athize awahloniphayo mengena umuntu khombisa ukuthi uyamazi kumele yena umsebenze so manje mezongisebenza umuntu ongasekhaya uzongivezela ukuthi ukuze ngivikeleke mina ngincike kena ngancike kena sengithola inombolo amavisits amesefika aphatha izinto sebeyadla bona sebeyakhuleka sebengicazela izinto zami ubuqola nje bobugebengu obhedayo bokuthi into yami ayilawulo wena yabona so izingane ngebhadi ziyayibuka lento ziyihalele zibona iright kodwa egcineni kosuku abafethu abaphuma ejele baphuma bestrugglisha mina ngisafuna aqale sibalwele eqala kuzimpilo bakwazi ukuyiqala abe kubhlungu uphuma ejele mfethu awuna career awunamfazi unezingane kuphela wawuyishiyile nakhona uma wengane esaqhubeka nempilo uzoqala impilo ka yabona manje awukwazi ukuthi uzoqala impilo ka futhi uphinde uzophakamisa amagunya ngeke ukuthi kade uboshiwe uzophakamisela mina inombolo ubufuna mina ngikuqashe futhi yabo ngizoqasha kanjani manje wena uyitshena ukuthi ugeneral ugeneral ngaphakathi lapha kulama 20 enagwayi ngaphandle umuntu ophila njengabantu okumele ukuthi uyofesa uhloniphe inkampani lengane ezincane kumele zifunde leyo nto ke kulabo futhi ababuya ngaphakathi ejele not ukuthi zibuke lento yenombolo kungathi into esestyleni ngiyabona bayenzi basestyleni hey nangampela namfowethu zipho nandoda umuntu akhuluma into angayazi angekazi ayimele mina nje angikaze ngiboshwe angazi inombolo angifune inombolo futhi kodwa bafowethu ngiyabahlonipha ngoba ngiyafisa abahlonipheke ngiyafisa futhi ukuthi mebephumela ngaphandle siba accommodate siphile nabo kahle baqhubeke nempilo kahle kumnandi kodwa uhulumeni wethu bafo akayilungise lento yokuthatha umuntu onjengami ongazi lutho ngejele ongazi lutho ngobugebengu ayongixuba nabafowethu abanenye experience ngoba bazongifundisa le yampilo yabo ngigcine mina ngingabi ngisaba lo muntu ade nguyena kade ngiboshwa kanti bengiboshelwa nje ukuthi mina ngangidrive imoto ngidakiwe kuphela uyabona sizwa ukuthi lapho ikhona umbuzo osafuna ukubuza ngaphansi kwa correctional service singaqhubeka ya mhlambe mfethu ake sibheke there are programs akhona kubantu abasuke bengaphakathi beyama inmates aconductwa ugovernment there are workshops asuke part of rehabilitation esuke izoncedisa amajita so mhlambe ake sibheke ukuthi ugovernment wethu enforce kangakanani ukuthi abafowethu laba abasuke bengaphakathi bayilandele lezi zinto lezi asuke ezintroduce kubona as part of ukuthi bafunde as part of ukuthi bakwazi ukuthi baluleke bathi sebephumela ngaphandle baphume be right ngoba it seems like akhona ama programs but kunabantu abagcine bengawalandeli mhlambe ikhona yini indlela obone ngathi ugovernment angayenza ngayo ukenforce ukuthi wonke umuntu lapho uyaphoqa ukuthi afole under those programs yeah akube imust nje bafo uyabona lento ukuthi umuntu eboshiwe kodwa khona into ekumele kube ichoice yakhe ukuthi uyayenza
mhlawumbe kumele silungise lento yamalungelo uma uyisaphula umthetho wangabe maningi nje amalungelo akho yabo eyokuthi ufunde ejele ayibe compulsory eyokuthi usebenze muyisiboshwa ayibe compulsory lento ukuthi iboshwa ihlale kusukela ekseni kuze kushaya intambama sijika nelanga zidla ukudla kwabakhokhi bentela ziyothola imedication yonke lento le it is wrong iziboshwa izona lezi kufaka ngabe zizivalela amaphothula yeah fanele nje uyibo futhi kahle kahle faka ngabe siyahola imali ekhaya umfana kaboshwe kade ehlupha eqhekeza imizi yabantu emphakathini aboshwe agwetshwe mase egwetshiwe afakwe kwiprogram lapha ya asebenze gadwa amaphoyisa isa imali engima ngabe uyayihola isejele ize direct kwifamily yakhe idli family yakhe ivictim yakhe yona kade ethatha ubaba wakhona bangadli idle eyakhe hey kwawomunye kumbuzo lo mayikusho mhlawumbe nalapho ke ukuthi into eyinkinga ngecala bafu kuyenzeka umuntu agwetshwele icala athi selidonsile kutholakala ukuthi kwabosha umuntu oronke esondle nomunye umndeni sisazoya ke lapho ke ngasazongena ku judicial yeah iproblem ilapho kodwa ke phela okwamanje ngithi lo oboshelwe ukuthi ubehlukumeza umphakathi engondle ekhaya yes sir umphakathi wakhe ubenefit esejele yena akasebenze imali ize direct emndenini wakhe akube umndeni wakhe ke ose ungacabanga ukuthi njengoba icala kwelemeda wabulala kulowamusi sekulala kungadliwe nohulumeni akabe secabanga ke phela ukuthi njengoba lo esesebenza mhlawumbe imali lakhe ke seyingaya ngala iye ngala kodwa nje lami lithi isiboshwa singahlali u10 years ejele singasebenzi sivuka silala sidla sivuka silala sidla no abasebenze lokwangempela futhi kokuhola imali esile kodwa leyo mali ingayi kubona ejele kuyena kuye noma imali kagwayi 500 u right yena ngo500 vele udle kudla khulume nje noma uhulumeni mhlawumbe abe nebank ke labo ke umuntu ahola ibekwe imali azayisebenzise sephuma ayingabekwa ayondlela ezingane zakubo aphume lapha esene mentality yokondla vele yes irresponsible akaphume lapha ese responsible yabona nje kona mezele umuntu akathi meboshwa nje kuscreenwe yonke into unomfazi baba ugani okay uganiwa ay perfect unomfazi okay unengane engaka okay good yangena lapha ya yafika lapha naye because yini ofuna ukuyifunda hayi ukuthi uyafuna yini ukufunda yini ofuna ukuyifunda nazi la ugcine ka grade ba okay good nokuthi wagcina la okay nanka ama course lawa anika iskill hayi theory ama course anika iskill like plumbing nokushisela yonke lonto le ijela kube ukuhlunyeliswa kwesimilo nokwakhiwa kwecareer yomuntu hayi ukuyoqunywa lapha correctional cell hayi lento ukubona abantu bequnywe ngathi amazambane yeah mfowethu mhlambe omunye umbuzo can be ukubheka kakhulu indima edlalwa ama drugs ejele ukuthi kube ngalendlela ekungakhona also ukubheka indima edlalwa ama drugs ngaphandle ebafaneni abancane ukuthi bagcine sebenza icrime because when you look at these crimes uyabona ezinye ingane eziwenzayo ukuthi lengane beyingekho sopa lento eyenzile iyenze because of influence addiction ethile mhlambe ukubhekisisa nje ama drugs adlala indima engakanani ukuthi acorrupt ingane zigcine seziba yigebengu nangaphakathi futhi zigcine seziqhubeka nawo lama drugs and yiphi indlela engalungiseka ngayo yo ungikhumbuze ngakhohlwa ukuthi yiphi indlela engalungiseka ngayo ngicine ngayo leyo part ningikhumbuze leyo part asiqale la izwe lethu lifile ngenxa yama drugs umbuzo uthi ubani obenefitayo ngama drugs yes obviously big officials also politika abakhulu they benefit from ama drugs ukudayisa kwama drugs anginayo proof I don't need any proof angilona iphoyisa angena umkhwanazi angihlangani lutho naleyonto kodwa nje iqiniso lithi masubuka ulandela kuyidlalelwa ngalaba nje abawadayisayo ama drugs kahle kahle khona onkuzimalanga abenza sure ukuthi lama drugs ayangena kulelizwe baya benefit ibusiness elikhulu lento yama drugs yes yabo that's why mina ukukhuluma kwami sometimes kuzwakala ku controversial yabo ngoba mina ngingathi ekunokuthi uthi ama drugs awangadayiswa
ama drugs a illegal awekho emthethweni kodwa lokho kwathi inhlolo ke ngazalwa ama drugs akhona ekunokuthi anciphe ayakhula yini indaba ke singaveli siwalegalize uthi akabe semthethweni umuntu obhema drugs aka decide ukuthi ngibhema drugs aziwe ukuthi ubhema drugs nje asintshontshele. But what kind of a community are we creating? What kind of a community do we have already? Imake ngoba nake ngalegaliziwe uchaza ukuthi ubuningi bawo ama drugs buncane ngoba akalegaliziwe amaphara lawo esinawo aqhamukephi Ma drugs bekulegaliziwe cha akaze kulegalize ama drugs kodwa uyabona mhlawumbe mengasalegalizwe mhlawumbe singabazi nabantu abawadayisayo sibenze ba account ngoba njengamanje bafo ngiyakutshela mina osopolitiki ibona benza show lama drugs angena ngebhanoyi airport la khona all kind of security ayangena ama drugs emkhumbini ayangena ama drugs thina bese sibheka labantu esiphila nabo ukuthi ubani udayisa ama drugs ubani udayisa ama drugs singambheki logqoka isuti ole phezulu eoffice okay bengisholo nje angisho ukuthi legalize ama drugs kodwa ngithi mina ukungawalegalize kuyafana ayaspreada ngoba abantu abawafakayo la ilaba abaphethe umthetho vele engabe ibona benza shotha wangeni ayangena ngoba vele wona awa affect ezabi ingane affect ingane zabantu abahluphekayo bona baba nemali bona ba right how do we solve that problem umbuzo bosho njalo ngasekugcineni uyabona mangase sibuyise lento yokuthi ama family structures aphile yeah understand ngisho family structures aphile kanjani na senze njengabelungu angisho ukuthi abelungu aba affectiwa ama drugs but I family structure banayo kanje le ekhaya uma kuukuthi isapha idliwa ngopast 6 wonke umuntu ngopast 6 ula ila uzomuzwa khona osenuka ugwayi kwanuka ugwayi Sibanibani khamba kanjani esikoleni la kudliwa kwisapha sidlo sokugcina lento ukuthi sidla isidlo sokugcina khona umuntu oncike esitolo sika my friend ozobuya ngopast 9 uzosengena usibani engqongqozo ivulelana usibanibani ukudla kwakho ku microwave qoqo kanti umuntu iplate ulibambe kanje udako idakamizo ukudla uyakuthela nje asuke lapha yolala awusambonanga sibuyise le yanto ye family inkinga yezinto ezibulala isociety ngeke siyilungise singabuyisanga le yanto yama families into uyilungisa kwi-family ngeke uyicontrol ingane yakamakhelwane ungayazi fanele qale kulunge i-family ukuze kulunge i-community bese kulunga isizwe i-nation it start from the family to the community to the nation singabe sisiyanqoba ama drugs le amaphoyisa nokundize hambe bopha abantu bama drugs ngeke izisize uma singakhekanga isimilo ekhaya ukhula ukuzwe nje nawe sibongo sakho yabo nje mina kithi siyayiqhenya sike sisho nathi thina bomthuyi sidume ngokuthi nabanye bathina bomapholoba sidume ngokuthi yabo le nto le masingabuyelwa yilowo mafamily legacy i-drugs ngakhipha silibeke eminyango ngoba kuqala kwakwe ukuthi makuhlangana umndeni kuthi wena uthako utshwala uzube nje wena uyibuka kubalo nto ufuze ba wena asikwenzi lo ukuthina la yabo mina nje kowami umndeni nje mawuphuza uba senkingeni ngoba nje ozalwe nje la kithi emndenini utshwala nje akuphuzwa akubhenywa futhi uyabo khona ezinye izinto esidume ngazo kodwa le engishoyo cha so mawuyenza kuvele kuthiwa hey uthi umthuyi kahle yabona so masingabuyisa leyanto i-drug lingaphuma ngomnyango bafu lo lidayisaya ngaswela imarket mfowethu sesidlulela nje kolunye udawo mhlawumbe singalibheka le judicial system yase South Africa kuyiyona elidela egcineni ukuthi abantu bazi bagcine bephakathi lapha ezikhindini kunezikhalo eziningi ngejudiciary yase South Africa
specifically sometimes kunabantu ababoshwa ngendlela errong uthola ukuthi ubufakazi abuqoqekanga kahle umuntu agcine segqunywa ejele kunabantu othola ukuthi ubufakazi buqoqekile kahle mhlawumbe uthola ukuthi uzogwazela imantshi umuntu agcine sephuma phambili so ama dynamics akhona within our judicial system how do we go forward with this kind of a judicial system that is so corrupt? Yabona mfowethu asiqale la nje uma ngifonela iphoyisa kukhona into eyenzekile la khona umuntu ogwaziwe khona umuntu oshayiwe athina ama qualification ale phoyisa elizothatha istatement inkinga yokuqala leyo ngoba la iqala khona nje ukonakala izinto umuntu oqala ofika kwi crime scene umuntu ofika nje kwi crime scene ezothatha ukuthi kwenzekeni uyabona meke wahlulwa ukuthi le glass beyine juice esiceke le beyi empty lelo cala lingadidiseka selisi ngaphakathi ke manje court wafika kwi crime scene yes ngafika waficani ngafica ijuice meke kwathathi kwakhona ama glass kunanethombe yena kodwa wafica ijuice sekwenye icrime scene le evidence silahlekile so kunezinto bafo singakayi ngaphakathi kwi judiciary deal nama case because into eningi eyona ama case eSouth Africa U2 uwitness nokuthathwa ukubhaliswa kwestatement ngaze ngathi kwabanye sixoxa ngangcono ukuthi mekuzobhalisa istatement iphoyisa malifika noma umseshi efika ezobhalisa istatement sokuqala whether kudlwengulwe umuntu la whether kubulawa umuntu kubizwa umndeni wonke qali asibhalisa istatement kula sibhalisa kuyena kulungile noma nga confidential lo kodwa before ahamba umseshi nento ayiphethe njenge statement angithi akakasisho la sikhona sonke besikhona kwi crime scene ukuze simthetha le ndlela obhale ngayo kuyona weqoka isikete esibovu hayi simnyama yabo ngoba manje into eyinkinga iyonakala la ekuqaleni kokuthathwa kwestatement ungathi nje sithathwa ubaba osuke eyiphuzele abhala lokufushane nje okungacaci kahle bese uyonakala ke manje masikiwe ecaleni ufakazi angithi ufakazi uyena owenza icala ukuthi liqhubeke or lingaqhubeki ake siyeke ukuthi mhlamba kayanga ecaleni ake sithewile ecaleni uyafika ufakazi nomuntu oyivictim basho ufakazi enkantolo beyaphambana nestatement uphethwe iphoyisa bese kuyalento adusho ukuthi ufakazi njani abuhlangani yini mngahlangani kwenziwa yini mina engabhalisa istatement into engiyishoyo namhlanje sengisenkantolo ingafani nento engayisho ngosuku lokuqala sesiyaphuma ke isigebengu sikhishwa ukuthi lo waphoyisa oyethatha istatement kumina ayikho into thina njengomndeni esaba neshow ukuthi lento engiyishilo phansi uyibhale njengoba injalo ngoba mina ngizothi ngiye enkantolo ngiyosho into engayisho kanti yena akabhalanga exactly into engayisho yazi mfethu ukuthi icala lingalahleka ngokuthi mina ngiyabuzwa enkantolo ummeli ukuthi mucabanga kwakuyisikhathi sini kungqongqoza umuntu eminyango uyazi ukuthi ngibuza apho lo muntu ungibuza sesenkantolo ngibuza ummeli ngithi mina kwase kuyintambama mengicabanga kwakupa 6 kanti iphoyisa libhala ukuthi u9 ku statement ngoba mina ngathi kwakusebusuku noma iphoyisa libhala ukuthi ebusuku la ngabhala isikhathi la ngaba specific lona lathathela esikhathini elafika ngaso kwi crime scene lafika ngo9 kodwa mina enkantolo angisho isikhathi kwafika ngaso iphoyisa ngisho isikhathi ekwenzeka ngaso into lo cala liphelile bafu so into oqala critical eyenza amacala angaphumeleli ukuthi ufakazi abuhlangani uyicala liphelile yilo muntu othatha istatement sokuqala nalabantu abakhuluma istatement sokuqala abenza icala ukuthi livuthwe or lingavuthwa abesibili yilabantu ekuthiwa witness ngebhadi mina ngeke ngivume umuntu wasekhaya abe witness nami ngeke ngime enkantolo eSouth Africa ngibe witness ngoba ngosuku lecala ngigibela itekisi ngigibele nomndeni walomuntu engiyofakaza ukuthi uyena owadlwengula ekhaya or uyena owagqekeza ekhaya
sihlele eTexini angithi umphakathi siqhakezela naso umphakathi sidlongolana somphakathi sise eTexini eyodwa ngiye ecaleni njengofakazi uye ecaleni uyosupport umuntu oboshiwe sihlale emabhentshini lapha sonke silinde case number 1 fakazi number 1 ngiyasukuma ziyangibona nezinye igebengu nangu umuntu ozosibophisa nangu umuntu ozofakaza ukuthi ithini esenza lento uyena owekhona isafety yami njengo witness ithini eSouth Africa ngiqeda icala ngiyaphinda futhi ngigibela itekisi ngiyagoduka ngiye ekhaya mina ngiyakusho namanje anginankinga futhi uma nje udecide ukuba uwitness ufakaze ecaleni leSouth Africa usuke sewunikele ngempilo yakho ukuthi anginandaba noma ngingafa so muya ku judiciary ke uyabona ukuthi ziningi izinto ezi mess up already even ngisho ukukhishwa kwebail khisho lo umuntu ibail hey bafos ningi izinto okubona ukuthi ziyawulimaza umphakathi umphakathi ukuhlangana umubhalazane uthi sinofakazi ukuthi lo muntu uyenzile lento sasikhona lo muntu asifuna athola ibail kuvele kuzobheka izinto ezimbalwa kuthiwa hayi lo muntu uyena oyibreadwinner uyena owondlayo anikeze ibail futhi akayona ingozi emphakathini futhi akayona iflight risk ngekeqe abuye umuntu azothi ngintshenile ngathi ngiyabuya ukuthi aniwazi umthetho nini ngintshenile ngathi ngiyabuya Yiphi indlela yokulungisa lezi zinto mfowethu ngoba it seems like njengoba usho ukuthi since kwangena abantu abamnyama betake over emthethweni owawuvele kade wakhiwe abamhlophe it seems like ukulandela lo mthetho wabo siqhubeke ngawo akusebenzeli ikhona yini indlela yokuhlambe singawuqala phansi sonke umthetho so that uzosifavor inkinga yethu ukuthi kwipolitiki sasuke salidwa yiboshwa yabona unfortunately nje abantu abasilidayo yiboshwa so kwacatshangelwa amalungelo eziboshwa amabhantindi sasuke salidwa yiboshwa uyabona ake sibuke lento ukuthi impilo yayinjani kusaphethe amakhosi nemithetho yawo emphakathini asilinganise ngodwa nje bafu umfana kaSibanibani mehlupha emphakathini kwakubizwa umndeni ukuthi siyawudingisa yebo umphakathi niyasuka kule ndawo inkosi eniyakuyona kumele nichaze nisuswe yini kule nkosi enisuka kuyona therefore umfana wethu mecabanga ukuhlupha acabangela abazali bakhe nekubo kuqala ukuthi menge ngabanje ukuthi mina lo gqekeza imizi yabantu imina lo ntshontshe inkomo ekhaya bazodingiswa bonke namanxo siyakokwakhapi Ngithathelwa nemfuyo futhi yes kwahlawuliswana heck isibaya sasihamba sonke phu manje ngenxa yalomthetho ofike nedemocracy wanikeza abantu amalungelo sekuvele kugoloza umama egolozela ingane yakhe eyazi ukuthi iyahlupha athi nibone ngani ukuthi ingane yami eqekezile nibone ngani ukuthi ingane yami mubulaleni phela nibulaleni kusho umama athi bulalani ingane athi nithi angenzeni ngimbulaleni nina mthatheni mbulaleni yabona so isociety yethu iphucwe amandla iphucwa isystem yethu ecorrupt to the core kuthathwa ingane zabantu kuthathwa ingane zasemakhaya ziyosebenza iinterest yabanye abantu ziphenduka igebengu ingane ngoba zizama ukuphila zife ifiso kwezinja umphakathi yazisala imndeni yazisala ingenalutho how to solve this akubuyiselwa amandla kwisociety akubuya amakhosi even ngisho ngangabuya amakhosi akubuyiselwa amandla kwicommunity icommunity ayibe nestakeholder yasibona istakeholder istakeholder umzimba noma ikomiti njoba ngengasho kwenye iphathi ngathi khona lento ebizwa ngama war room ku war room inhloso yakho kwakukuthi kuhlala ama stakeholders ecommunity la khona uzothola khona umfundisi iphoyisa oka health oka home affairs oka banibani yabo induna umkhandlu na umeleleke stakeholder leza baba sport stakeholder mangasi community ne community ibe nama stakeholders ibe nama stakeholders umsebenzi wama stakeholders ukwenza sure ukuthi icommunity yonke ine community data le yade ngikhuluma ngayo uyazi la ukuthi unabantu abangaka ababuye ejele yabona uyazi la ukuthi nina la nikwazi ukudila nokuthi
njengoba ebuya ejele uhlala ka house number ba uyazi ukuthi emphakathini yethu kuboshwa umuntu eWestville esefuna ukuphuma ajole nentombi ku Facebook asayinelwe intombi yasemgababa aphumele emgababa ngoba ifamily yakhe yamlahla kuyisigebengu sakamasho aphume sephumele emgababa kanze ahlala nje umgababa wazi ukuthi uhleli nenkunzi malanga enamameta awu13 ngoba yini awunayo lento ekuthiwa community structure yokuthi mawuzovakashela wena ehlotsheni zakho fanele ukuthi ihlobo zakho ziye ko reporter kwi board lapha ukuthi sine visitor into efana nase flatini ukuthi uya account uyabhala ngithi ungene flatini uma complex uyabhala ubhale number plate yemoto ubhala nesikhathi ongene ngaso ubhale nesikhathi ophume ngaso nomuntu yakuyena uzohlala izinsuku engaki ngibambile ne community mangasibe naliyo nto ukuthi mengizovakashelwa umuntu kumele mina ngihambe ngiyo reporter ngisayini ukuthi ngine visit elizohlala uDecember lizohlala 2 weeks njobe efika uzofika mhla ka9 uyahamba mhla ka29 mase hambile sengisayinile sihambile ukuze lo muntu mequleka efela la ngiya account ukuze mekhonto eyenzakalayo lo muntu ebanjwa la enza into wrong ngiya account asinayo accountability emphakathini yethu how are we going to solve a crime how are we going to solve ama issues esinawa ngaka rape domestic violence njoba nje usuku nosuku uhlangana nomuntu ongamazi yes usuku nosuku icommunity yakho uhlangana nomuntu oqala ukumbona uzube neshort yabona ke lobuso angibazi so once one community enjalo yabona ukuthi ama communities aqala ngempela ngisho intombazane ethi mejola nomuntu kufanele bazi abafana basendaweni owakabani lo muntu hayi umfana wakamemela esigodini esithize endaweni ethize all right akuyena wasendaweni yes kodwa wasesigodini esithize hayi intombazane endavela ivuke notsotsi nje oqhamuka ngepholo azokwehlisa iwind eroundini ubalo kwehli nangu kwehlusandile kuleya moto yabo umuntu esimazi intombazane elocal iPola silazi umjito drive iPola simazi wrong leonto that's what destroys our communities meduka nawe uzandela kwazana ukuthi waphele laphi akaze kwenzekeni ngakwenzeka everyday akaze kwenzekeni njoba sinezingane zethu zasemakhaya nje eqhamuka seyimithi izekhaya hayi manje uJerome lona uJerome uyena onkhululisile owasemalawi how awazi ngisho ifamily yakhe awazi ngisho ihlobo zakhe uhlangane naye factory kusetshenzwa wakubeka ingane eswini le ngane ngeke ilazi ngisho ikubo angisho ukuthi singathandana nabantu bangaphandle kodwa ngikhuluma ngeaccountability ngeke bafo sidile necrime buka ngeke sidile necrime ngafunga kwi-podcast ngeke sidile necrime ngeke sidile nepoverty uma singakwazi ukuthi senze ama communities ethu abe accountable sakhe accountability system identity assurance sibe ne data ye community sazi ukuthi la uma sithi la kwi community yethu sinamasonto amangaka sisho inamba sinama tavern amangaka sisho inamba sinama joint amangaka sisho inamba sine clinic sishina sinama sport facility sishinamba yonke into asibize ngenamba sibize ngenamba yonke into masithi sinezikole asibize ngamagama sazi ukuthi sinama high school amangaka sinama crash anga inhlaka kwethu ama community thina kahle kahle asinawo ama community asinayo nje because you can't say community ngoba nakunezindlu nabantu abahlala khona community ngestructure who is leading that structure hambuye kwamanye ama communities ufica yonke into ama communities namandiya nabamhlophe kunama structures khona it is well organized well balanced thina ke hlangana nomuntu nje owaphi homas kodwa ake sikhulume enye into esathinta yona lesikhuluma ngayo ezikhathini eziphambili
namanje kuyenzeka webha ukuthi kuzoba nekomiti ezizofonya mhlawumbe umphakathi ukuthi mhlawumbe libhekele mhlawumbe ubugebengu or something uthola ukuthi kule komiti makuhamba isikhathi mhlawumbe kugcine kukhona abafana ababoshwayo kugcine kukhona abafana mhlawumbe abashawayo bla 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 kuthi makuhamba isikhathi kuloko kufa nga1 ekomitini uthi uyathola sekuvela ngale mhlawumbe ukuthi no iphoyisa eliubani ile latshela igebengu ukuthi umuntu owampimpa osibanibani ubani siya kanjani phambili ezimweni enjalo. Yebo kubuyela back entweni esikhulumeli corruption. As long as singakabheki ukuthi ubani oba yiphoyisa ngobani yabo nje as long as indaba yokuba iphoyisa nje phela ukuba iphoyisa ku serious ukuba iphoyisa ukuba umfundisi ukuba udokotela mhlawumbe ngizoba lezinto zo3 ukuba ijudge izinto eziserious lesongamele kusuke wena ngoba nakulambile bese ubone opportunity ukuthi angibe iphoyisa into serious. You can't just wake up because of your hungry stomach bese uthi ngifuna ukuba ijudge. You are sentencing people la. Uyiphoyisa la i-consciousness yaphoyisa kumele ingafani ne-consciousness yami. Consciousness yomfundisi kumele ingafani ne-consciousness yomuntu ongesimfundisi. Problem iqala lapho nombani uvuka namhlanje abiphoyisa. Nombani angavuka namhlanje abiphoyisa futhi okunake abantu abangena emaphoyiseni abantu abano connection. Wangaba na connection ongeni lapha sekuyesisu akuseyona yokuprotecta izwe lethu ngasikhathi kusaphethe uhulumeni obandlululo kwakwenziwa sho baba ukuthi iphoyisa lalinamadevu lalisabeka lingasho ngolutho nje lalinuka iphunga nje lisabisayo iphoyisa nesosha ongadlaleli lapho siqale manje thina ukuthuka ukuthi abe kanti iphoyisa into serious ngoba nasekhona umkhwanazi otherwise amaphoyisa beyishayelwa abantu ngempama emajointini abangana abantu intombi amaphoyisa angifikanga kule judiciary kade ungibuze yona yabona lento ejudiciary bafu mzukwane amajaji ethu phezulu ayeka ukuba bangani nosopolitiki kuyoba right kodwa mangabe kuukuthi upresident namanje usazoqhubeka eSouth Africa abe namandla okuzi-appointela uchief justice ngeke kuze kulunga izinto why because kuyabonakala ukuthi upresident nopresident uba no chief justice ozoprotecta yena osopolitiki baprotectwa lapha phezulu corruption iqala lapha ya why kunabantu abangaboshwa kunabantu ababoshwayo khona legama abalisebenzisa ama sekujampile bathi I was misled I was misinformed serious serious so corruption it is to the core because nakhona sivumela ukuthi president babe ne relationship nama judge once kwa cut off leyo relationship kuyolunga izinto nako kunye ungibuzanga ngiyaziphendulela manje amajele mina kwami kwabuka ayakhelwe ukucindezela abantu abangenamali ngoba if nginemali noma ngabe ngiyayilenzile icala mangizoqasha ummeli engizomkhokhela lelo cala ngizoluwina compare lento ngeke ngayenza ivideo ku TikTok awuqhathanise amacala amelwa abameli bahulumeni versus ummeli okhokhelwe obana bawina kakhulu ngokwescale ilaba abazimela bakhokhela ilaba abakhokhelwe so ke is it justice or business? It's business in the name of justice uma sizothi le cala libucayi lidinga ummeli okhokhelwe sichaza ukuthi ke manje sekukhuluma imali not justice. Yes, because I do believe ukuthi ama qualification kammeli nommeli ayafana ukuthi noma bengafani kufana kuyenzeka kubafica abanye befana futhi. Yes, kodwa umnyabe ne-advantage over omunye ngoba mhlawumbe omunye ukhokhelwe lo munye mhlawumbe is a state prosecution. I-advantage iqale ekukhokhelweni more than ama qualifications. Yes, angaba khona ngicela ukubeka nje kucaca. Ngingamelwa mina ecaleni ummeli well qualified kodwa ekhokhelwe state. Ngingalwini icala versus ummeli ongekho that much qualified ngenxa ukuthi uqhamuka from a private company. True, that's very true. Is it justice or business? It's a business. I've heard to some extent ukuthi omunye ummeli mengabe ekhokhela imali enhle habe uyakwazi ukuthi ayokhokhela lo mele wena ukuthi athambise isandla ukuze akuketule ecaleni. Bafiqala la nje
mfowethu kukhuluma lo ongakhokhelwa lo wahulumeni yazi lo wahulumeni athi ekhuluma nesiboshwa hayi yazi lecala lakho libucayi no ngibona ukuthi ngcono uplead guilty ulivume sokwazi ukunegotiate iminyaka yehla iminyaka izoba la ko 4 years so negotiate uyabona manje ukuthi ngitshenwa ukuthi angilivume useyakubopha straight uyangibopha uthi angilivume uzonegotiate iminyaka okungcono but lo ngala okhokhelwe hoyibo ngisho into isobala ukuthi yenziwe utsheni kwathiwa indoda ngiyakukhokhela lwini lecala alwini amanya dragger kuze ku hayi angifuni ukukhuluma ngele kaMeyiwa ngoba lisensitive lisuka nini la cha 2014 yeah 2014 li drag icala baze bafe bonke abantu aba involved kulona kufe kwa judge kufe wonke ama witness lo gcina liphelile kungaboshwa umuntu because bayafa abantu ababambe lona lelo cala. I think the whole idea vele kona ukuthi ligcina liphela. Why? Because khona abantu abanemali lapha ya. It's not just icala lami nawe ngibanjwe khona lesitolo ngiqhekeza. It's not like that. Jelela la ijele emfunda lakhela umuntu ongenamali. Hayi onemali. Bafo umuntu onemali angempela bafongekazi ahlale ejele nje aboshwe nje kuthuleke nje kanjalo. Hayi lutho. Yeah, mhlambe mfowethu sesivala ake sibhekisise ukuthi baningi abantu ekumele babe involved ekulungiseni lezi zinto sesikhulume ngento eziningi from i-structure sama communities nakhona mawubheka ku government nakhona there's a certain structure ekumele silido upresident ekumele sikwazi ukwenza sure ukuthi zonke le zinhlaka zisebenza ngendlela akekho ba bias komunye. What do you think is the solution mhlambe coming from a parliament engakwazi ukusolve le? Do you think we need a political solution kungena upresident mhlambe omunye ozokwazi ukuthi aphushele ukuthi izinto zenziwe ngendlela ehlukile? Sidayisana sodwa simphakathi. We are not correctly represented eParliament. Lo mbuzo uyayizwa impendulo yami lapho kulelo khona lelo kulona. Uyayizwa impendulo yami. Uyayizwa impendulo yami. I decision even if it is a political decision ekumele iqhamuke eParliament. I problem iqala ekutheni kwase eParliament si representwa abantu abarong. Abangena ngo connection. Mzukwane imphakathi yethu uyafunda ukumela iqiniso ukuthi siyamphakamisa lo ngoba siyakholelwa kuzo si representa correct. Tokwazeka ukuthatheka ama decision azoletha ama solution to the society. Okwamanje abantu abasimele eMarliament, abantu abangene ngo connection, abanye ba over age, abanye ba cishe ngasho. Abanye bangene ngokuthi siyamhonorisha uComrade ubani, intombi kabani, sikhumbula ingane zikabani owazabalaza therefore asingene eParliament ngoba ubani ngesimlahle noma esalala. Ukuthi is qualified akungena lo. No. Uyabo so mina that's why even ngishubuka iParliament ukuthi uyalalela izinye zezinto edebate bajoka kakhulu laba abantu silambile thina. Mina nje ngibuye ngibe pissed off ngama jokes enziwe eParliament. Ubone nje ukuthi bayadlalela bagconane order kuhlekwe kaka silambile bafowethu sibulawa icrime bona bahamba ngama blue lights banama bodyguard but bakwazi ukuhleka lapha ya thina bafowethu impilo inzima la phansi. South Africa is down in ashes. Down in ashes but bona bakwazi ucrack ama jokes because bona they've got fat salaries. Ayiba affect crime. Ngabuza last time ngathi why bengahlali emphakathini yethu so that bezolungisa imigwaqo badile ne crime ngoba nabi abathinta direct. Why beshintsha beyohlala la khona uhulumeni weDA ingane zabo ifunda uhulumeni weDA NCMP but uhlala kwiward DA. Why uhlala lapha ya awuhlali ngani kule ward ekuyona ekubeke lapha emandleni khona uzodila nama issues ayo. Absolutely insane. Yeah, insane. So what is the solution? Can it be a political solution? Never. This country will never be fixed politically. Because akekho umuntu oba ku political position engaqhamukanga from the community, engaqhamukanga from the family. Masifuna ukuyilungisa singayilungisi from top to bottom. Asilungise from
bottom right to the top from the community at a what level asiphakamisa ama political leaders are correct anenhliziyo yabantu not greedy ayacabanga imali anama ethics yes banyuke nama ethics abo baze bafike to the top ukuze mase be top bathathe inqumo ezothi go back to where they are coming from unfortunately silidwa abantu othi trace the background ngisho imphakathi yabo ayibafuni ngisho resign lapha ya ngeke azabuyele la zalelwa khona ngisho kushoniwe usaba ngisho ukuya emphakathini wangakubo ngoba wabalahla akasabazi sebevele bambeka kanje oh uyena lo akasasazi semkhulu you see asilidwa correct that's our problem ama issues ethu asazoqhubeka even after ukhetho as long as sisaphakamisa abantu abano connection nabane history politically siyaba honorisha singaphakamisa abantu aba correct abazosirepresenta correct abazothi noma sebephezulu bakhumbula ukuthi baqhamukaphi ngikhumbula nje istory sathoko Didiza abantu basePitori bekhala ngokuthi why nifuna ukuthi lo muntu azoba upremier la cause akakhulelanga la asimazi sinabantu bethu la thina ngaleso sikhathi ku-ANC kwaku uSputla who was a premier right not ya kwaku uSputla who was a premier befuna uSputla ubuye for a second term so naba laba bazobafunza uThoko Didiza laba bathi no we don't know this person akusiye owala lo uthi nginomuzi la kuthiwa no but ake sibheke ukuthi ubuya kuphi wena nginomuzi la nginomuzi so mfowethu uyabona umsindo sazosuka njengoba siya kuma local government election uzowubona ama political parties efunza imphakathi abantu abangabafuni uzowubona bafu uyosho uthi ngasho because ama political parties angazi ukuthi acabanga ukuthi a represent abani or ama political parties awobani it's like nje lento ama political parties eyama comrade thizeni it's not for the community sazi ukuthi i-political party representa a certain constituency yabo imeli ukuthi iqale from the ground lento le ikhule so kuchaza ukuthi even when it comes to ama candidates aso stand for ama councillor or anything or political leaders not even a councillor a political leader nje kumele kube umuntu i-community emthatha imrecognize as a leader not lento enzakala yokufunza abantu umuntu ngoba nginomuzi lana ukuthi unomuzi lana kuyafana uzokhethwa bese uyahamba uyohlala la kade uvela uhleli khona because you have no interest in the community noma ungathi nomuzi uyazi understand inkinga zethu uya understand the culture yethu indlela yokuphila usiko impilo lethu as consider zonke abanye uthola ukuthi umuntu kuyona le community uzizwe ngekho safe ngoba ungene ngenkani emandleni uyagadwa meze kule community it happens a lot lokho kwenzeka kakhulu uzodila kanjani nama issues omphakathi wena ozibona ungekho safe mawuhleli kuona masithi nje manje kuqhuma itransformer wena uzodinga ukuthumela umuntu ukuthi ayokushuthela leyo transformer akubheke leyo transformer ngoba ngeke uye kuleya community ngoba uzibona ungesafe makunenkinga yamanzi nje awukwazi kuya lapho wena because awu feel safe kuleyo community kodwa uthi we leader ama political parties avume ukuthi umuntu aqhubeke abe ikhansela kuyiwadi angasahlali kuyona ngoba uzizwe ngekho safe because if you are not safe entweni phuma phela dedelo safe lutho hey mfethu ya siyalivala man asivale bafowethu siyacela abantu bakwethu ababe neqiniso episode yethu bikhuluma kakhulu ngo correctional service yes sir bafowethu uma sithi ijele indawo okuhlumelela isimilo yes sir asicabangele labantu ababoshwa bengezona igebengu uqali ake sibacabangele ake singathathi inqwaba yezingane noma bethu ngoba nabantu besozana bayaboshwa kule insuku bebulala amadoda akade bahlukumeza bebekezela kuze kufike la bemakhona athi umuntu wayiphusha indoda idakiwe vele ishake khona en last of ife bawo self defense ayisangeni lapho ukuthi beku self defense sekuyimed uboshiwe umuntu ayaboshwa negebengu lapha yana
ake siba protect imphakathi yethu, ake si protect umuntu oboshwe isigebengu eujandini yomhonqonqo akahamba ayoboshwa neminye imhonqonqo efana naye ebhalwe njengaye emzimbeni. Umuntu oclean nje njengami akangaye koxutshwa nemhonqonqo ngoba izobona intombi la kumina ngibe ngeyona intombi. Angiboshwe nabantu abafana nami sihlunyeleliswa isimilo correctly. That number 1. Number 2, ake siphakamisa abantu aba correct emphakathini yethu ukuthi basirepresente kuma position politically. Nako masipala lapha sifaka ama official phela abantu abanama qualification bafowethu abazokwenza i service delivery ukuthi ihambe kahle ngenxa ukuthi be qualified. Siyeke nje lento ye corruption engeke isasebenzela esilimaza as black people. Okugcina nje bafowethu, please asehliseni imoya siyokhethweni. Asingafaka abantu abarongi, asingasebenzisi ikhali. Sisusa abantu endleleni sigada imizila. Asirelax nje bafowethu, sicabangela imphakathi yethu more than thina. I salute. Cater deployment. Ayisebenzelanga. No mfowethu asibeka nje omkhulu bethu nogogo bethu abavume nje ukuthi above 60 ngena ku retirement siyabonga. Yes. Thathi package yakho. You can't lead us to the future that you are not going to be part of. You can't. Simple. Isimple nje bafowethu asivumeni ukuthi basilida correct basithatha basibeka la sikhona. Thank you siyabonga kubona. But now when you talk about the future, ithina si part of the future. We need them with their experience ngoba ithengwa just to be there on the board and advise us. But ithina ngumele strive inqola eyaphambili kwi future because we are part of the future. Mayibabo hey izakuba seyingaka ezilapha eParliament kanza kwethu livala kanjalo kuhle ababona impesheni i network kuthiwa bathathe i-retirement package sivala kanjalo ke uhlelo lwe-Durban Network la ade sikhuluma ke khona nge-corruption within the judiciary system, corruption yamaphoyisa, ukudlanga kwezidakamizwa kuma correctional services. So sivala kanjalo kuhlelo la-Durban Network sithi kuwena nje danko.